So hello friends, welcome back to the another videos nang noi hangga my video ke chibe ket yang ada le na my go video topic ke anu go ka le anu go YouTube earning go rimba ge YouTube earning table je hang sa ma chi mak sa ba mo le masina anu new YouTubers te je igum kro ma chi mak sa ba me zigna na my go video je YouTube earning go topic ke go ka le heverang to de le masina na kan ni pi je ba me je me technical channel le channels ke go chi lo je subscribe te mak sa ba me zain du nang noi button play be ba kang ge subscribe pe ge ni me lo heverang to de le suppose na ka da ba sa ta jang ka YouTube go earning go ge gukle anu YouTube earning table ge anu gmail le jang ka YouTube te ko ke pe lo ge anu gmail le YouTube kena monetize te lo zeren kang hi za bam khora men la le kan listu mara mara hi sang lak pe la mi le chipo ge anu channels ke monetize te ra hang ge nang ni chi ka za la mi le rai lam ge 1000 subscriber ma zana 4000 watch time complete ra nang le ma zana more 3 get 2 step verification server ni te ranang le magzana ngi go channels ke zero strike magzana community guideline na do bi brama ngi go copyright strike copyright claim na ga je ngi go channel monetize te do bi le he barang tawen le suppose igana ani go YouTube earning to te minute ten sam lo bi ani go location size sui je ani engkang hin sam ram le la le ani go location pe wang blo ge nang asam ge na mi naglen ge na mi magzena ani India ma gun kang a bilu ke vi zigna ani India ga na YouTube step zer kang hi jabam lo ge ani hanga pe sam ba mo le plama na US mena YouTube step launch te pe sai sui je magzena audience pe sai sui je ani India ge rengkang go bilu sam sai sui je ani hanga YouTube 1000 view ge nang ni hanga $1 umbe ngole $2 umbe bam le sipo gu $1 $2 go point ge kai blog ge ani go audience na digo man nang go channels pi mi heble japani attracting te kham jala mi le sipo je nang go audience ge klo je pi blog ka kak se pi mi magzena kang mak se pi mi kang mak se pi blog ge pi tu kai blog ge hanga $2 le wang le 1000 view te ge kanis tu kak lu pi design na 1000 view te je bamle su du nang tai ge nang go channels audience me gilu je interest go ja kalu pi blog ga na hangar kang hin sam le hebrang to ge le number 2 point ge anui kang India ga na kang hin sam je bam je US ke na US me pe na ya kang compare te blog ga US me pe wa hin kiu le plama na US gur kang nga ani ko ani hanga du wang je bam je dollar ga na wang je bam kule suppose ga na location size sui je nang go video example te je nang na YouTube channels le pe lu je nang go video kai ke blog ge nang go YouTube channels ra me pi je bam je ko location ga na ni pi je bam mi ma je na dollar langai bi je ni suppose je track te je ani location ram le te je bang kule he rang to de le US ke na pi ga di zai na nang go channels te le blog ga video te le blog US pe na pi ki be bam di zai na anui India pe na pi ki be suna US pe na pi ki blog ga ani go YouTube go earning le hang lo le he rang to de le puni location ram le track te kham jala mi le supposing na anui z me te jen ko anui go 1000 view 2000 view ma jana puni comparison te blog ga anui hangar kang wang sam puni hangar kang wang ki be je hang sam ma confuse te pram la le supposing na YouTube go anui go earning go rim ba ga ang ka z me le je si mak pram me bam le supposing na mai go video anui go me new YouTubers te je igum ko hanga video telera nang jina telera le hever to de le pi ka di ba kang pi pe me zim z tra me no indu to ke de le hever to de le spa dai video kena do le ke see you next video